Dobrodošli u novi klip, ljudi. Danas ga pogledajte. I pozdrav ljudi, evo nas ponovno na našem kanalu, ljudi. Danas sam spremio kako skinuti i instalirati Call of Duty 1. Pa da krenemo. Obavezno sačekajte kraj videa, moram da vas nešto pitam i da li vi to možete, da li neko to radi i tako. Znači obavezno sačekajte kraj videa i tu ću vam sve reći i pitati šta već želim, pošto mi to jedino fali na mom kanalu, pa da vidimo ko mi može pomoći i tako. Pa da krenemo. Link ću vam ostaviti u deskripciji gdje možete da skinete Call of Duty 1, znači preko pirate buy skiđemo, tako nešto se više ne znam, sad ću baš da vidim gdje to ima. thepiratbuy.org. Idete, kad uđete na taj link što je u deskripciji, idite get this torrent. Meni sad ovo izbacuje, inače vi idite yes tamo, tako dalje. Ako i vama ovako izbacuje, pošto sam ja ovdje nešto mrška oko mog... Samo vi kliknite get this torrent, znači ništa se ne bojite, idete open link, idemo get this torrent, open line, idemo ok i eto. Znači eto, kada počne tako skinje, inače malo brže će da se skine, evo, prilike za, to neće odmah da bude 48 minuta, inače to jedno minimum 5 minuta da će ovo. I ništa ljudi, mi se vraćamo posle ovu instalaciju i kada mi se skine Call of Duty 1, ja se odmah vraćam. Da. I evo nas ljudi, znači kada vam se skinulo, otvorite onaj gdje vam se skinulo, znači nađite gdje vam se skinulo, otvorite to. Dobro, ja znam zašto mi neće, zato što sam bio brisao, pa ne znam da gdje je lokacija i tako. Znači, a inače imam, evo samo da nađem gdje mi je. Znači, kada otvorite, evo ga, ja igram, znači, single player, ja ušao sam. I kada otvorite taj WinRAR što vam se skinuo sa Call of Duty, znači otvorite WinRAR, sve ono unutra zabeležite i samo izbacite ovdje na pozadinu i to je to, ljudi. Ili ako vam je setup instalacije, samo kliknite 2 puta, idite yes, onda next i izaberite lokaciju gdje će da vam se skiđa i idete install. I onda posle toga možete ići snimati, igrati ili bilo šta već, šta vam treba Call of Duty, ali sigurno da igrate. Ja igram, napišite u komentaru neka pitanja, puno pitanja postavljajte. To sam teo da vam kažem, znači radit ćemo ja i moj brat live pitanja i odgovori. I postavit ćemo na YouTube, što je normalno. I da, na moj kanal ste sigurno vidjeli, i kako ne možda vidite, ali sigurno ste vidjeli da nemam ni jedan intro. I teo sam da vas pitam ako ima neko da mi napravi, ili ako ima već napravljen, znači da mi bude intro. Sad ću vam pokazati ovako i idemo ranome. I ovako, Lazar Games i ja. Malo me zezde ovaj tekstur. Lazar Games. Neće da mi izgleda. Samo dole ovdje u sredinu stavite mi ovako LB i pošaljite mi na Skype. Znači Skype uvijek ostavljam u deskripciji, ako nemam u ovaj
video u deskripciji, pogledajte neki malo niži i sigurno ćete naći. Pozdrav!